Bane se sve vreme mazio sa Miljanom, a onda šokirao ostale. Čolak ispričao šta bi uradio Kulićevoj da nije trudna. Svi su počeli da se pitaju da li postoji nešto više između Baneta Čolaka i Miljane Kulić, jer su u posljednje vreme sve više zajedno. Pre nekoliko dana ovi reality učesnici zajedno su legli u krevet i dodirivali se, a neki čak tvrde da su pali poljupci. Bane i Miljana su se ponovo dohvatili, pa je takmičar sve vreme mazio butine i grlio je. S obzirom na to da ga je potresla situacija koju su mu priredili Cimer i Nadežda Biljić i Miki Đurđičić, njemu prija nežnost koju mu pruža Kulićeva. Znaš li da je Miljana jedina žena sa kojom bih bio da nije trudna, rekao je Bane, na što se Kulićeva samo nasmejala. Ostaje da vidimo da li će Bane pogaziti svoju reč i otpočeti vezu sa Miljanom.